Asante sana. Thank you. Senator wetu Karungo Wathang'wa, Senator Medhu, gatha itu ya nyumba itu gathoni wa Mucomba Ndagĩtarĩ, aheshimiwa arĩa mũkĩte MCAs, chairman na committee, andũ a Komothai, arĩmi a kahũa, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarĩra Mwathani agocwo. Andũ a Komothai mũrĩ okuo? Gũkũ nĩkuo Komothai? Kwatha Kĩnyanjui wa Magũgũ? Njamba ĩ ngumo ta ndegwa ndũi? Asante sana. Nimefurahi sana kufika hapa. Wacha niseme Kiswahili chache alafu tuongee mambo ya nyumbani. Kati huo. Ya kwanza tumefika hapa kwa mambo ya kahawa. Na mimi nimefurahi sana. Kwa sababu tulipopata nafasi ya uongozi, rais aliniuliza niongoze mabadiliko katika subsekta ya kahawa, majani chai na maziwa. Na mimi mwenyewe nilisomeshwa na pesa ya kahawa. Babagu marehemu mzee Nashon Gachagua Ridiani alikuwa mkulima wa kahawa. Na siku tulisoma kahawa ilikuwa na pesa. Hapo nyumae mambo ikaharibika. Tukapeana ile inaitwa soko huru, ile privatization. Ukulima wa kahawa ukaisha. Ndio tulikuwa tunauza kahawa 250,000 metric tons per year. Na kahawa ndio ilikuwa nambari moja katika earning ya foreign currency, pesa ya dola. Imeteremka kutoka 250,000 tons mpaka 41,000. Kwa sababu wakulima walipokosa pesa wakawachana naye. Na inakuwaga namna hiyo. Kwa sababu kuendelea kulima na hakuna kitu napata. Mimi nilipoingia kwa hii kazi nikasaidiwa na wajumbe, nikafanya mkutano kubwa sana Meru ya Coffee Stakeholders Conference ya siku 3. Na hao waheshimiwa walikuweko, wakulima walikuweko, tukazungumza ni nini tutafanya ndio turudishe kahawa pahali ilikuwa. Tukaona tunatakiwa tufanye mabadiliko mengi sana. Tukatengeneza sheria ya bunge Coffee Bill 2023 na Cooperative Bill 2023 kwa sababu tulipata uongozi wa vyama vya ushirika uko na matatizo. Na ndio hizo mijadala tumemaliza siko kwa bunge. Na tunauliza wabunge wetu tafadhali muharakishe. Katika hiyo Coffee Bill 2023 ni kurudisha Coffee Board of Kenya na Coffee Research Institute ile ilikuwa hapa Ruiru. Ndio tuweze kupata ile variety ambayo inaweza kukabiliana na magonjwa na inatoa mazao zaidi. Lakini mimi sana nataka nimshukuru huyu Gathoni wa Mucomba. Ile maneno tulikubaliana tuweke kwa sheria. Yeye hakungojea sheria. Alikuja hapa akaanza kupanga vile tulisikizana. Huyo wa Mucomba. Maundu marĩa mothe twaiguithanirie. Kamũira watho gĩkahĩtuka akiuga maundu macio oke gĩthũngũria mbere. Na leo ndio nimekuja kuona. Na niko na heshima kubwa sana na huyu mheshimiwa wenu. Na hao wakulima. Ya kwamba Gathiroini factory pahali nimekuwa walikuwa wanalipwa 11 shillings. Imepanda mpaka shilingi 87. Na mũrĩmi no ũrĩa, tĩri no ũrĩa, mũtĩ wa kahũa, gĩthĩi, ithe mũtiona he kĩndũ kĩrarĩaga kĩngĩ. Rĩera kĩrĩa kĩracenjirie tu no ũrũgamĩrĩri mwega wĩna ũigarĩrĩki. Na wa Mucomba we wĩ ngatha ya rũrĩrĩ. Na ngwĩre mwana witũ ũrĩa wĩkĩte we no wage kũmenya kũriũkia kahũa gĩthũngũri andũ ayo no ngĩaga kũmekĩra ũndũ ũngĩ magũtũra makũririkanaga na maririkanaga atha magũgũ. Katiguo shiringi kuma 11 nginya 87 nĩ kuorania atĩrĩrĩ hau gatagatĩ-inĩ hararĩ karĩa nĩme. Katiguo tondũ maũndũ marĩa mangĩ mothe no ũrĩa mararĩ. Koguo rĩ society ĩno ya Komothai nĩ ndathiũrũrũka ndona nginya mwena Labu, nĩ ndathiĩ ndona mwena Gĩthĩi na mbeca cianyu nĩ iroka wega. Na wa Mucomba mimi nakubaliana na wewe.
Hii maneno ya kuleta vijana wetu kwa usimamizi wa kahawa, hawa vijana ya 30 years hapo katikati wakae na wazee wakuwe hapo wachache, ndio wakiona mambo naharibika wanarudisha nini, lakini vijana wakuwe kwa sababu hao ni digital, wanajua mambo mingi. Nimeenda hapo Gathroine, kahawa inapimwa na digital scale, ikaigerero haria ikayandika ugatinirio karatathi gakuo ekira muhuko, hindi ege yokaga kilo igakinywa uguo karigwo wekagwo, iri ege ikohwo kilo ikohwo na rugucio nigetha ndikae gwika ndia. No riu ndakora kidigito kiega muno, mwanake omwe aiga hau athoma haria mugwanja erwo umiria na gaku, ungioka na boni 19 athimirwo tukionaga twacirora agikua ukona biyo na 19 ndo na thirwo ukimenya twagikua kahua ona muthuri uri arathuo kamenya ni 19. I want to say mimi nimefurahi sana na wale walikuwa wanasema ati deputy president hajafanya kazi ya kahawa. Sasa kama imetoka shilingi 11 imefika 87, amefanya hajafanya? Sasa wengine wanaongea mambo ya kahawa na hawajui hata kahawa inalimwa wapi. Matio ikahawa kalima wote, matio ikendagio ku, matio ingiridi cia kahawa ni iriku. Niĩ ndoka kuga nĩ ndakena tondu Mũgĩkũyũ ugaga wa maithoti wake na nĩ ndeyonera atĩ wĩra ũrĩa twanjĩrĩirie nĩ ũranjia gũciara matunda, na tũrenda twarĩkanĩra na chairman haha matindĩke rĩu kuma 87 nginya 110, na chairman mũtigakome mũtindĩke nginya ikinye 150. Tuge andu aya mana thĩnĩka mĩaka mĩingĩ onao nĩmekĩre kĩndũ mũhuko, gũtirĩ wandana wake kaiyũ mũgĩkĩra kĩndũ mũhuko no mwĩthũe Kwa hivyo mimi nataka niseme uhoro wa kahua nituthiĩte wega. I ask our members of parliament to fast track a passing of the Coffee Bill 2023, the Cooperative Bill 2023 into law. President aweke kidole ndio tusukume, kwa sababu tukiweka sheria hata kama wengine hawataki lazima ifanyike, lakini wa Mushomba at least hata hakugojea sheria. Kaini mwathurire mwana mwegai wa gwituma uyu mwana no wagoro, giki ni kindu kiega kia goro, nimukumenyerera kindu kiega ni kindu kia goro, nikimenyererwo muno, mukamuhoyagira Ngai, mukamutirira mahoya, agithie na agicoka na kana hingo na meciria make maikare mega, na ngoro yo ya kwenda andu wa Mushomba uture na ngoro yo, na Ngai witu ni ari ikara agikurathimaga. Tijana miaka yaku ithiĩte ona nĩ agĩakũrathima na kana kangi. No mwenda arathimwo na kana kangi? Arathimwo na kana kangi? Wa Mushomba nĩ ũkũhota.